Veliki pozdrav i dobrodošli na moj kanal Livisa Kovačević, za vas savjetnik, strateg na vašem putu uspjeha. Pomažem vam da vidite s druge točke gledišta, donosim neke savjete, strategije. U stvari najviše želim da vas pozovem, ponukam, pomognem da proširite svoje vidike, ojačate svoje kapacitete i što lakše, jednostavnije idete, odgovorite na poziv duše, što god da je to za vas. Ja sam se vratila iz Bosne, bila sam mjesec dana dole. Jedna stvar koja mi je toliko ostala, onako gdje moram pričati o njoj, jeste u stvari ovaj moj izazov koji sam ja imala u Bosni. To je gdje nisam mogla mjesec dana da radim nikakav svoj fitness rutinu, nikakav svoj ritual jutarnji. Radila sam to samo par prvih dana dok sam bila u Visokom na seminaru, tad sam uspjela da se centriram i to tako, jer sam znala da moram, bila je ogromna odgovornost, ali fitness, vježbanje, rastezanje, joga, apsolutno ništa od tog nisam radila puni mjesec dana. Došla sam kući preksinoć, navečer. Sljedeće jutro sam se probudila u 9 sati. Prva stvar, najnormalnija koja je bila, jeste da popijem limun vodu. Nakon toga da idem vani na jog, na trčanje. Znači, bez imalo dileme, bez ičega. To je meni tolika rutina, uživam u tome. Znači, nije to da moram se tjerati raditi to. Ali nije bilo jasno kako u Bosni ja nisam imala volje, snage, elana, nemam pojma, jednostavno energija nije bila tu. Naravno, onda sam zastala i uvijek to, često to u stvari radim, smatram sebe profesionalcem. Kontam, ako ja nisam u stanju da se pojavim ovdje gdje želim, gdje stvarno želim, znači trebam, želim, što je fitness, kako je onim ljudima koji nisu na tom nivou organizovanosti, te samokontrole. Iz tog danas pričamo o ovoj temi. Zašto je teško? Ja ću reći u Bosni, zato što stvarno je istinita priča, taj moj događaj. Zašto je teško u Bosni ostati odan svojim ritualima, svojim tim jutarnjim rutinama? Ja kažem ritual, mislim na rutine, na zdrave rutine za tijelo, za za lice, za kožu, za zdravlje. Nisam ni jedan jedini smoothie, zeleni džus se napravila dok sam bila u Bosni. Iako sam blender naručila iz Austrije da dođe prije mene, da bi mogla blendat sebi, ja niti jednog zelenog džusa nisam sebi napravila u Bosni. I kao što sam rekla, nisam provela 5 minuta da se razvučem kao što drugo. Sjedla sam jučer i stavila sam na papir nekoliko stvari, pokušavala da razumijem šta je u stvari bio problem ovdje. Naravno, sve ovo donosim vama nadi, da vam pomognem da ako imate problem sa svojim rutinama, specifično ovaj fitness rutina, pa da pogledate kako možete u stvari da se promijeni to stanje. Zašto je fitness toliko bitan? Koliko god je bitno i važno da jedemo zdravo, koliko god je bitno i važno da se centriramo, da imamo bilo kakav svoj način smirivanja uma, isto tako je važno da imamo redovnu neku fitness vježbu, neku vezu sa tijelom. U suprotnom, ako se ne desi ovo, a budući da tijelo i um konstantno komuniciraju, tijelo ako nema snage, ako mu ne damo što mu treba, ako ne radimo na tom kreiranju vitalnosti, jačanju snage u sebi, te konekcije, fitness sam po sebi, bilo da trčite, džogirate, dižete tegove, je konekcija sa sobom. Nadam se da do sada ovo razumijete. Ako niste i ako nemate nikakvu rutinu, ovo je
nešto najvažnije što morate se organizovati ako želite zdravlje, vitalnost i uspjeh. U suprotnom je ono okolo kala i unutra belaj. Eto. Zašto je teško imati svoje rutine, zdrave rutine? Najvažniji glavni faktor što sam ja uspjela po svome da izvadim sebi, da razumijem šta je meni bio problem, pa nisam mogla u Bosni imati te rutine, jeste u stvari glavni faktor toga je okruženje ne podržava to. To jest okruženje nije podešeno na to. Ljudi u vašem okruženju ne rade to. Samim time vi se teže možete organizovati da radite fitness ili bilo šta drugo ako vaše okruženje ne radi to. Šta god da je to. Ako vaše okruženje ne čita knjige, ako vaše okruženje ne meditira, ako vaše okruženje ne vježba, ne ide redovno u fitness, znači vrlo, vrlo teško je onda da i vi to radite. Druga stvar, nije normala, jednostavno u Bosni kod nas, i ovo nećete se svi naći ovdje, ima par ljudi, ja sam srela, znam par ljudi koji redovno vježbaju u Bosni, ali jednostavno nije normala kod nas, puno stvari nisu normala kod nas, vezano je za taj lični rad i razvoj na sebi. Jednostavno nije normala kao što je normala da idemo piti kafu. Normala je hajmo na kafu. Nije normala prije te kafe da se sami osiguramo sa svojim ovim zdravim navikama, zdravim ritualima. Dodatno, ako nema striktnog rasporeda, uvijek neko naleti i naravno, iako mi planiramo, poremeti se to. I ovo nije nešto mudro što ja vama sad govorim. Ja znam da vi ovo znate, ali ostanite sa mnom da pokušate da vidite ovo na kraju gdje idem sa ovim. Sve ovo u stvari što govorim je poziv na osvješćivanje kod samih sebe ovoga. Okruženje ne podržava. Nije normala za većinu ljudi. Nema se striktan raspored za to. A glavni razlog što je ovo ovako jeste ta globalna energija, što ja mislim, znači ovo mislim iz iskustva, naravno do vas je da mislite po vašem, šta je za vas istina i šta rezonuje. Jednostavno, globalna energija u Bosni, i opet kažem ovo, sad kažem globalna energija, ali ne želim globalizovati, ne želim vas svi staviti u jedan te isti koš, jer nije istina da ste svi ovdje. Energija je nekonkretna. Energija koja preovladava u Bosni, jeste ono preživljavanje. Jer je situacija kakva je situacija. Ali to je globalna energija. Naravno da ima puno ljudi koji cvjetaju i rastu i rade. Ali budući da je globalna energija onako nekonkretna, to jest nije podešeno na uspjeh, nije podešeno da idemo, da ostvarimo, nego je podešeno sve na preživljavanje. Preživljavanje mislim osiguravanje današnjice. Danas da se osiguramo da se odradi ono što se mora odraditi u jednom danu. Razumijete, za posao, za familiju, za sebe. Tako da ja mislim, vjerujem da je ovo jedan od glavnih razloga što i dalje nastavlja ostati ova jedna normala gdje većina stoji u ovoj energiji, nekonkretne energije, zato što je većina je u ovom modu osiguravanja, preživljavanja. Preživljavanje zvuči malo preteško, ali mislim osiguravanja za danas. I naravno, šta je solucija ovdje? Broj 1.
Ja vas pozivam, ako ste već ovdje gledate ovaj video, ako nemate redovnu svoju rutinu ili imate problem, stalno se morate tjerati, stalno morate planirati kako ću ja početi vježbati, kako ću meditirati ili šta god trebate, znate da trebate. Molim vas da pogledate svoju istinu. Znači, ja što sam ispričala je moja istina gdje sam sjedila sam jučer. A pričala sam o ovome već zadnjih 7 dana s ljudima, o tom svom problemu. I radila sam refleksiju, šta je u stvari bio ovdje problem? Pa ja nisam vježbala mjesec dana. Pozivam vas da uradite istu stvar za sebe, da ovo što sam ja rekla, da li ima smisla, da li nema. Ja vjerujem da ima, jer ja mislim da sam dobro ocijenila globalnu energiju većine u Bosni. Šta je solucija? Broj 1 je u stvari osvijestiti ovo. Sve ovo što sam rekla kod vas, vašu istinu, šta je vaša istina vezano za ovu temu. A ovo možete uzeti za bilo koju temu, za meditaciju, za pokretanje biznesa, ili šta god da želite, a teško vam to ide. Isti je proces. Da uradite refleksiju, da osvijestite istinu, faktore, glavni faktori koji utječu da vi ostajete i dalje na tom mjestu, a očito vam se ne sviđa, želite tamo negdje puno više za sebe. Znači, osvijestiti ovo i broj 2, koliko god ovo bilo teško, ali stvarno je neophodno osigurati sebi okruženje koje podržava, koje radi to, koje učestvuje u tom istom što vi želite. Ja sam napisala ovdje osigurati sebi okruženje koje je fokusirano na pobjede i uspjeh. I ovo je lakše reći nego ostvariti. Ali vas molim da vidite važnosti koliko je neophodno. U suprotnom dani, godine prolaze, želja stoji, hoćemo, želite, znam da želite mnogi, ali se ne dešavaju stvari. Onda se dobija ta pogrešna poruka o sebi, jeli, umanjuje se lična vrijednost, planirate, želite, a nikad se pojavite u tome. Sam taj cijeli proces tog začaranog kruga, jeli, onda utječe na nas, ostajemo nemoćni, znamo da smo nesposobni da se tu pojavimo, stalno mislimo, planiramo, učimo o tome, gledamo, čitamo o tome, a nikako da se pojavimo. Znači, stvarno je neophodno osigurati sebi okruženje koje je podešeno na pobjede. Pobjede, što su pobjede? Pa šta si danas ostvarila? Šta si danas pobjedila? Znači, takvo okruženje, ako nemate da pričate, onda sve će biti teško, ali ovo je lična stvar. I sada, kao i obično što to radi, nije ovo ni prvi put da ste ovo čuli. Šta je ovdje onda potrebno da se ovo desi? Šta se mora desiti da bi jedan mogao sebi osigurati okruženje koje je podešeno na pobjede i uspjeh? Sad, moram izdvojiti sebe i ovu priču od mjesec dana iz razloga što druga je stvar kad odemo na odmor u Bosnu. To je druga stvar, može se istolerisati mjesec dana, što sam ja znala. I tako da sam i tolerisala sebe u tom svom nepojavljivanju. Znala sam da se vraćam ovdje, znala sam da će to biti automatski ponovo. Ali mnogi od vas koji ste dole, koji živite, znači, šta je potrebno onda da vi sebe osigurate okruženje koje je podešeno na pobjede i uspjeh? I upravo ovo što ja radim i ovo što vam donosim i što radim u mojoj grupi od običnog do fantastičnog, što su online trening, gdje vam pomažem da imate ongoing rezultate. Znači, neophodno je proširiti svoje kapacitete, ojačati svoju sposobnost, kapaciteti.
emotivni kapacitet, znači vaša sposobnost da se dijelite, nosite sa emocijama. Mentalni kapacitet, koliko ste jaki, ali ovamo ništa ne ide, a vi i dalje, znači i ne osjećate se da možete ići tamo, ali dalje idete, to je ojačan mentalni kapacitet, energetski kapacitet, razumijete, svoj energetski kapacitet, kakva god da je globalna energija. I ako ste vi sad tu živite, boravite, vi ste građanin te zemlje u kojoj globalna energija trenutno nije podešena na pobjede i uspjeh, vi morate osigurati svoj energetski kapacitet, znači ojačati, proširiti to u sebi, svoj centar osigurati, svakodnevno raditi na tome da ojačate što više svoj centar i taj energetski kapacitet da bi vi mogli što lakše ići za onim što vas zove bez obzira kakvo je okruženje. I naravno, sve ovo je lakše reći nego ostvariti, posebno ko od vas živi sa najmilijima, posebno sa roditeljima, koji nikad neće biti u ovom fazonu, na ovom putu. I to je nešto stvarno onako, još jedna stvar koja mi baš onako ubola u oči. Ovi naši roditelji, ne samo moji, nego i drugi roditeljima, družila sam se sa starijim ljudima. Odavno nisam srela nikoga kao ovi naši ljudi, svi su isti, znači to su stariji ljudi, preko 70 godina, čak i ovi malo mlađi. Koliko su čvrsto ubetonirani u svoja vjerovanja i koliko ne daju da išta drugo uđe u prostor. I koliki je tu nivo stresa za nekoga, ako je to bliska osoba, želite pomoći, ali ne možete probiti zato što su ta vjerovanja njihova toliko čvrsta da prosto ne postoji sekunda jedna prostora da može išta drugo ući. I dugo sam provela razmišljajući što je to tako, pa su ovi roditelji naši, ovi stariji ljudi, toliko ukorijenjeni. Činjenica da ta njihova vjerovanja ih stvarno ne služe, ne cvjetaju ti ljudi, ne cvjetaju, ali oni toliko se čvrsto drže, to je jedan betonski obruč oko njih, da oni ne daju ikome ili ičemu da poremeti to njihovo vjerovanje. I tužno je, i žalosno je, ali jeste tako. Kažem ovo zato što znam da ima dosta mojih studenata i klijenata koji su, naravno, žive s roditeljima, jer su roditelji blizu tu. Treba se brinuti o njima i što je još gore, treba deverat sa njima svaki dan, sa njima takvima svaki dan, a ovamo svako od nas želi da ostvari sebe. Tako da je to stvarno jedno posebno teško. Jako ste jedni od ovih, imate veliki zagrljaj od mene, razumijem vas, bila sam u tome i stvarno je teško. Spomenula sam ih iz razloga zato što sama sam uvidjela koliko mene boli, pod navodnim znacima, što recimo moja mama ne radi neke stvari koje ja znam da bi bile dobre za nju. Ona ne želi to, ne žele ni ovi drugi ljudi, ti stariji koje spominjem, ne cvjetaju. Onda gdje su ne cvjetaju, ali ne daju blizu sebi. Znači, to je ona negativna značajnost koja je ostala, naši ljudi, pogotovo ove generacije, nisu se ostvarili. I ovo djetinjstvo naše, sve ovo kako je bilo, nisu se ostvarili kako su željeli. I sad jedino što im je ostalo je da se čvrsto drže ovih svojih vjerovanja. Oni nemaju druga, nemaju bolja.
Po meni su ta vjerovanja negativna, ne služe ih, ali oni ne znaju za bolje. I to je ono u psihologiji, ona negativno zadovoljavanje značajnosti. Njihova glavna jedina značajnost koju imaju jeste da ostanu dosljedni, čvrsti u nekom svom stavu, u svojim vjerovanjima. I mi mlađi vidimo koliko to ne služi njih, boli nas, nije dobro ni za koga, ali ne možemo ništa promijeniti. Ako se nalazite ovdje, probajte maksimalno dozvoliti samilost. Njihova srca su toliko okorjela, zadebljala, zatvorila se, razumijete, od života i svega. I ostalo je samo to da se čvrsto drže nečeg što ih ne služi, ali to im je jedini način da osjete da su negdje oni u kontroli. Razumijete? Probajte imati samilost za to, za njih, za njihov put, za ta okorjela srca zatvorena. A ovamo maksimalno radite da osigurate sebi prostor koji vama pomaže da idete naprijed, koji vam pomaže da jačate sebe, svoje sposobnosti i ove kapacitete koje sam spominjala. Šta je onako najvažnije? Ovo sam spominjala na mom seminaru visokom. Na samom početku sam pitala žene, je li vrijeme da ti zauzmeš svoju poziciju u ovom životu? Šta je tvoja pozicija? Samo ti i tvoja duša zna. Tvoja trenutna pozicija može biti da si majka, supruga, otac, poslovna osoba, nebitno. To ok. Ali šta ti je onaj poziv duše? Šta maštaš? Šta te zove? Šta te ispunjava? Čemu se odvijek i maštala ili maštao? To je tvoja pozicija. Znaš da ti je to pozicija jer uvijek si tu negdje sa tim. Je li vrijeme da dozvoliš sebi, da daš sebi to, da zauzmeš tu svoju poziciju u životu? Da vam još bilo lakše vidjeti značaj ovog što govorim vezano za tu poziciju, morate se sjetiti da ste jedini takvi na ovom svijetu. 100.000 sam puta do sad ovo ponovila, ako ste me čuli. Morate dozvoliti sebi tu unikatnost, taj dar, uzeti tu poziciju prvu, znači prihvatiti činjenicu da ne postoji ni jedna druga osoba na zemaljskoj kugli exactly kao vi, znači tačno kao vi, sa tom željom srca, sa tim darom, sa takvim pogledom u očima. Ne postoji. Znači, ovo je prva stvar koja se mora desiti da bi mogli zauzeti slobodnije svoju poziciju u ovom životu. Ne kažem da je lako zauzeti poziciju, ali je moguće. Treba podrška, treba znanje, treba ovo širenje i jačanje svojih kapaciteta. Ali ako to ne damo sebi, ako ne uradimo to za sebe, kad bude kraj, kad ne bude više mogućnosti, prilika, tek onda ćemo da osjetimo to ogromno kajanje. Ja ne znam za vas, ali znam da ne želim. Provela sam puno života u kajanju. Ne želim da dočekam starost i svoje zadnje dane u kajanju. I zato iznova svaki dan se pojavljujem ovdje i tamo i gdje god trebam se pojavljujem i kad me je strah i kad ne znam. Pojavljujem se i zauzimam ovu svoju poziciju učitelja. Mislim da sam učitelj, definitivno sam učenik, student, vječni, ali mislim da sam i učitelj. I zauzimam što više slobodnije ovu poziciju svoju. Pa ko
se nađe u mom orbitu, ko to vidi, ko to osjeti, to je to. Ne mogu biti učitelj za cijeli svijet. Znam da ne mogu, ne bi imalo smisla. Ali svako od vas pokušajte da dozvolite sebi što je vaša pozicija. Zauzmite, je li vrijeme? Je li vrijeme? Kad? Kad ako ne sad? Za godinu dana, kad djeca završi fakultet, kad? Sad je vrijeme. Dajte sebi malo vremena i prostora da razmotrite šta je vaša pozicija, šta je poziv duše, šta ste oduvijek maštali, to je vaša pozicija, ono što čini vaše srce da poskoči kad pomislite na to, što vas proširi, o čemu možete pričati danima i noćima s najdražim ljudima, s prijateljima. Šta je to onaj awe and wonder? Šta je ta čar vas? Šta je vaša misterija vas? Jeli? Sve ovo raspakujte, razmotrite, dozvolite sebi. Dajte sebi šansu da znate gdje pripadate. Svi smo pripadnici ovog univerzuma. Pripadnici smo jedne skupine religiozne, pripadnici smo zemlje Bosne, bosanskog jezika. Sve to ok. Ali morate znati gdje pripadate. Morate vidjeti gdje ne pripadate. Ima puno mjesta gdje ne pripadamo ni ja ni vi. Dozvolite sebi da znate gdje pripadate, u koje je okruženje. I naravno, ići ka tome, dati sebi tu priliku. U suprotnom, ako ne znate gdje pripadate i ako ne zauzmete svoju poziciju u životu, život ide ovako kako ide. Ljudi se ne mijenjaju, mi smo biće navika, mi sve radimo po navikama. Pogotovo sad u ovom ubrzanom životu, sa tehnologijom nema prostora. Iz tog razloga morate naći sebi mjesto, osigurati mjesto gdje konstantno rastete i cvjetate i jačate i pomjerate svoje granice i idete naprijed. Kažem, mi smo biće navika i naviknutog identiteta. Identitet. Ovdje ima više tema u ovom videu, zato što mi je ovo bilo značajno. Sjedila sam dugo jučer sa ovim. Rijetko se išta mijenja. Kako nas ustroje od malih nogu, u većini slučajeva tako idemo cijeli život. Dok nas nešto ne stjera u čušak, pa se ne probudimo, ne osvijestimo. Mnogi žele, ali želja je jedno u odnosu na osvješćivanje ovih podsvjesnih okvira i jačanja svojih kapaciteta da bi se nadjačala ova globalna letargija i nekonkretnost o kojoj sam već govorila. Polako malim koracima svaki dan osvijestiti gdje pripadaš i koja je tvoja pozicija u životu. Bez obzira na sve, oni od nas koji su svjesni da žele sve, trebamo aktivno biti u kontaktu sa ovom željom i osigurati sebi prostor neophodan za svoje cvjetanje, kako ja to kažem, ali mislim na ovo jačanje, širenje i napredak. Ja znam, vjerujem da sam vam donijela nešto za razmatranje, to mi je želja. Ja sam mogu donijeti do vas je da uzmete šta je za vas, pustite šta nije, ali je svaki moj video je poziv na gledanje dublje. Dozvolite da čujete nešto što čak i nema smisla za vas. Nemojte biti kao ove naše starije generacije, toliko čvrsti u svojim vjerovanjima, iako ih ne služe, a ne daju nikome i ničemu, ne daju da uđe u prostor. Opet kažem, stvarno je tužno. Izgleda ono kao jedna velika uloga žrtve na koju su se mnogi osudili. Ja se nadam da to niste vi. Vjerujem da niste čim ste ovdje sa mnom.
Želim vam puno raspakivanja, samospoznaje. Pišite mi da li vam je imalo smisla, jeste li se našli. Razmotrite ovo, pitajte pitanje, podijelite video s nekim, komentarišite, pomozite da se vidi ovaj video. Hvala vam još jednom što ste bili tu. Ako nemate svoj siguran prostor, gdje sigurno znate da redovno i aktivno idete naprijed, molim vas nađite ga, meni bi bila čast da se pojavite u mojoj grupi, dobit ću to fantastično, da skupa idemo naprijed, da pravite ongoing, da imate tu mogućnost ongoing rezultata. Bilo mi čast da se meni prijavite, ali nađite kogod vam rezonuje, jer stvarno je neophodno. Da ne znam ko ste, gdje ste, kao nikad do sad je najvažnije dati sebi ovo. U suprotnom, toliko je sve ubrzano i toliko smo bombardovani, toliko puno moramo respond, stalno odgovarati nekome na nešto. Zaboravimo sebe staviti na raspored. Ja sam upravo imala to iskustvo. Ja sam preživjela sam mjesec dana, ali da sam ostala duže vrijeme, sigurno mi ne bilo dobro. Ok, dragi moji, hvala još jednom što ste sa mnom. Vidimo se, pišite. Bye. Thanks for this beautiful day you've spent with me. Thanks for your beautiful smile.